Sakendo begitu kan kene woni vino no mi ana sere Viti FM sur nambelo bulo benaka. Benaka no ngani to mai wa spot wanga kerto no mata sere nambula tale sa vo e rusang bulu ka ruan meniti rusang bulu ka ruan meniti me lima na kaloko na woni vino no mi ana sere ana Viti FM sur nambelo ana beto ko benaka ni total Fiji total exilium new formula. Au na vo bulu to ni na e kabini kuwa do sam bulu benaka na law law ndong karabita biti ngore na taka vaka renovation mai nangara ni Palu road mai Kalambu ana ekavendai mula bena ka Aquila Bakatawase Semi Nate Joseph Wanga Tamani Willy Batake Tui mula bena ka bena bale bena karapitabi ana kabini ko na taka vaka renovation ana tiko mai Kalambu ana ngara ni Valu road na bena no mene di sala ana kabini ko bena bale di sala bena bale bena tinggi taka tiko na iwasa ngona ni bakan romusinga ana VTFM 92.2 FM. Seminati Joseph
En VTFM na wasan ng na pinanumi. En sir na VTFM sur na belo. Baka pinag taki pangalipo na pito ko na total Fiji total exilium new formula. Pinakatomani ka bakuriti ko na nomo na numi na sere na kapi ni kana pinang niko andilay sa rambon bula pinaka meli na dalebu pinabalebu na sama sarci ko Australia may Brisbane meli na dalebu ronu neo litio Athlen ke meli junior bula pinaka akisi matoto bula pinaka andilay sa rambon bula pinaka Michael Landua pinabalebu andilay sa rambon na sama ko may na kapi niko bula pinaka tamay mereme ngonga naipudini manita siri kera ko na sere sa baro tungo na mekitunga yang bono ni mengamekin nongko beti nani mai pale lebo ama basu mai langi o mere mai basu mai langi ke pailato basu mai langi junior bono ni benaka cukan Joshua belum benaka Joshua ambula sia tau kera cukan ser katara pangori beke mai menata kata cungwana AS Rock Resort mai don Northern Australia benaka pale usara Joshua benaka pale bena sama cuman bono ni kata kaya mana AS Rock Resort mai Northern Australia sakiusa baka dau tanra mbula benaka mai tau pa nune benaka taltunga nebi alifereti ndere mbula benaka alifereti ndere mbula mike pa nune benaka cukup be akanisi katada salome masivo choeli voa apisai voa alifereti ndere ngonga enambitu toka mai tele busa pa nune benaka tuani ana be korro ke sara ana lama ni tikino toka nita kini ndo makaturang karabini tapi mai sanangore
Ausa baka nuni binakatukani na ingay kibale ni sa may dhama na takataka. E nandu tala na singa ni kuwa singa vukilulu na kalima ni singa ni bulo February. Sa baka nuni binakatuani. E na loma ni basi, loma ni minibus, kena taxi, sa naluri da mga iko bonto chukina gori. Mosanga kibale, sa baka nuni binakatukani. Ni na adong bulo sara kibale na ingay na kabini kuwa ni sa may dhama na job. Menaka tomani ka ba kuruci kono nondo venenu menasere na kabini ko saki usa vaka dhau tanra mbula menaka saki usa vaka dhau tanra mbula menaka maitau tai J mbula menaka na sere ngore mengana no michukoni kina ve pita ombari dhan roba ta ke bue certo da chuma na Octopus Island Resort sa ba kono ni menaka chukana na kabini ko kalioni na newa mbula menaka ului tonga meli mbula tu na kabini ko NSW mai waga waga sukutungo na kata-kata sartunga ngona kena singa kabnit kav kumar mbula benaka watang laki na bimbale da kausese sama cukup na sama na buah kede na itasiri tai ben mbu andi di mo mbu na orabu ke nalebu rato nanu michuane na sere na kabina kaniko Albert ului viti munra ungai kera tunga ni don na serangori mangane no michuku mai na lola mabaka bimbi tu ngoi vici en ya sana rabe lango e nukwa lofa mai tonga saba ka titu ene na bakon ne bindakan rebe ni minibus rebe ni basi rebe ni taxi binaka bakale na bi bakale levi ena ka benda ne ngai chuku mai valle takataka ki vale bakon ne binaka chuku weke muni na sa suka chuku na takataka nimbulo binaka na wakangu mai nata maki mai korro dombulo binaka talanga na semasar chungoro man lo mani korro bakaturanga mai vuna mai tabeoni.
Nanon rebo sopo sanang kasi na waray pang ni tala na wangan di na nga ng bera en songko pan di na nga ng loa. Sa wo bikendaro en tini na miniti me lima na kaloko na ya waka sa mo chuko bikendaro en akabri ko total Fiji total exilim new formula na VTFM sur nambelo. Pinakatomani ka ba kuriti ko naman ninanong minaserem bulo pinaka Maria Lalangila bulo pinaka Michaeli Tombala chungo e Lachonia wako nini pinaka chukani bulo pinaka Mak Kurunduandua bulo pinaka kera chukana sera katara mamenga imba unumi chungoni kina be na neto ilala era kemba chungo e wainandoi ino kita wake bulo pinaka Mike ngonga e nailanga menga unumi chungmai ino ke Nriso toki barani bulo siya Brown Tonga bulo pinaka orongo chukona kemo italo no unrende sarchinga pa unni pinaka chuka ningo e sinupata mai korro be tui nanda keke kere kita sara na lemini korro mai sinupata sanga nungule dabe kene ere kita sara mai dombati saba ko chuka de na pa unni pinaka ana kamini ko bulo pinaka tali bikem do na sama chungori mai nangkarni Valo Road mai Kalambu bulo pinaka Aquila Bakatawase o Seminate Josefa Wanga Tamani o Willy Batake tui artung karapa chukon kata ni renovation man ngarni Valo Road mai Kalambu na bena no me nen disala na kabendai bulo menaka talanga Ilyas Atonga watake maramatau Andi tau bulo menaka bangun ini menaka juga na kabini ko na buni kanang karabitu na itabi Nimbulo na katalanga na lewe ni koro bakaturanga may nasele waindina may naitasire. Benaka sadaba na venenu mena sere. Ano beto kuno benaka na total Fiji. Benawale benasa macam may kalungata.